Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mangnya tuh kemana melikronya? Tadi jangan datang. Seperti nih, kemana? Sadut juga kemana katanya? Nah, sia. Untungan sia menang, namun syariat tadi bapak tuh enggak sih orang capek nak uang. Karena aing tadi gara-gara tadi tukang cino jomblo. Bang, Besok, alhamdulillah, semoga Isra sarangan lah. Assalamualaikum. Bang Mas. Jangan kasih sadut. Jaga, Mang. Lain kebal alam seperti kerek Tadi hari nasar. Nyasa. Astagfirullah. Tapi tuh relasi ya tuh. Antu alhamdulillah. Oh, bagus oke. Mau nak ikrona? Eh, Oh, nggak sampaikan ke ngaji isu. Ya. Allah. Udah salin ya penting sare. Mang. Makanya ngomong Oh. Sare ya tuh. Penting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya mah. Bapakna santri anyar teh anya. Oh, ada Mang. ya. Mangga calit. Ayo punten. Mbak, wios. Wios mangga. Lah kenal teh sih dia. Hari ini abina kawan gitu. Ih, pugut aya tadi makan luar. Kinnya nyanak ieu rek ngopi teh rek. Wios mi dia ieu moali lain dina gitu. Wios mi hari gitu mah arek kakabongel aja agena ge teh aya gitu. Oh, nuhun. Nang anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang ada apa? Siap. Iya bang, kemana ya? Bang, hampura pembukaan dia hese. Siapa aku dibukakan baik-baik. Ayo, hadir. Oke siap. Bang itu neta, Bang Manggul tanya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja kolot sama. Mana eta? Eta hore. Kemana? Kolot ya. Punten man. Pakai saha? Tadi ka nyatu. Dahar dong nya. Heuh tadi Kene kene. Mang hampura. Lain nyatu nu eta. Anu mana, Mang? Anak abdi. Oh. Hideung mah. Oh, eta Mang nyatu. Oke, sareng saha? Astagfirullahaladzim. Bapak nama. Ke. Beda anak. Di mana? Oh, Mang, sarungkeun ka Mang Umar ke di. Dapat bata yang nomor ya. Mang, heula ieu berat ieu Mang ge. Itu di mana berat ulun. Mang, ulung lah ku budak. Males kayak budak dia santri biasa. Harusnya ya. Sarang sawah. Iya, bapak nanya tuh. Jangan aja, Wan. Adik. Mang itu. Enggak sarik mah. Hilang. Ngopi teh. Ada budak dia di kobong. Mang. Tuanya dia ngageronya tuh lah. Mang. Itu bapak mana? Bapak. Oh, ini pancen lain bapak sia eta. Pan kasep bapak sia mah. Sia mah goreng, ngalah kasasi ya. Nyamun Sia mah kata tetangga, bawa mah. Geus kieu. Bukan. Bapak datang. Woi, ayo. Siap. Udah latos, mantap. Gerak, Merangkul, japokul. Emang itu. Tuh cager. Dikul. Pak. Ceng. Emang karasan juga karasan.
Karasan. Mang. Saya. Mang. Iya, baturan nyatu. Deui Mang. Asbak. Punten Mang. Maaf, punten. 5.000 cabut. Kumaha ieu bae. Tuh, aing kita mirip. Mang, eta kok saha? Ngopi. Abi gua lah. Jeung sema. Punten Mang, ka uyup saeutik. Wios di kobong mah. Nu bener Mang. Ayo si Sadu, kebiasaan baru. Mantap. Jangan. Engke. Eta nana. Ah, beuh kita hok. Gerak, mau enggak? Kaci Mang. Iya mah tuh gua kasih. Mang ya. Alasin we. Gerak simpan mah, gerak simpan. Eta Mang. Pinjem eta Mang. Eta Mang, tanang eta. Oh iya. Sadu. Ini Mang. Siapa Sadu? Mang saeutiknya. Ah, gerak. Bang, hampuranya. Kita mau rada kitu ieu ti ditu na ge. Hampura we eta mah. Ih, eta. Ih, aduh, Mantap. Bulan. Mang eutik deui teh mah teman. Ayo gerak mang. Ngopi rokok. aduh, Mang, geus Mang. dot. Atur nuhun Mang. Geus dot. Lang sih siapa? Pasti nya mah bensin sin teh. Mang, nuhun ya Mang. Kami nih ke dieu lah. Her kamar Sadu. Kudu Mang. Ayo karasan ini, Ceng. Karasan, Pak. Alhamdulillah kayak karasan mah. Mudah-mudahan sing di ieu kan dibarkeun rezeki Bapak supaya bisa ngiriman ka Cengnya. Saya datang ka di Bapak pelantaran ledang sawah di kamari ngajual sawah Bapak ja. Oh, eta. Tapi beneran nih anak mah. Atau anak. Tante mirip sumpah. Bang. Hampura. Kebenek ka pojok memang. Jadi deui ke kopi. Deui, China aya kene. Punten Mang. Punten Mang. Sabar. Aja Mang, maaf aja. Punten Mang. Jurus neangan menurut saya bae. Heula samad. Aja pukuru eueuh. Santai. Tenang ulang dibuka naonan ya. Tah, cau tah. Banana. Euy, mantap. Banana. Lagi ke amat ngomongna. Cau cok kene. Oh, cau heuh, mun. Kejo. Ke. Mang aya kacapi, Mang. Itu ya kamari sudah aku muda. Ya aja pukuru. Kacapi, gimana main musim kacapi. Emang yang lagi kacapi, Mang. Mau ucai dari lama biak bedul. Ya, tangan ngitin ke tatan. Kere. Dak, kalau enak aja pukul idak, biasa idak. Mang. Katampi, Mang. Ayo. Sama. Banana. Ayo mangga gara di mana tuh tah? Tahu nata? Tuh ada anak pukul di mana ke? Pulang? Kenapa? Siapa Kasih kamari di HP ke? Coba helanya. Tangguhan bapak ngajual sawah tadi. Oke, bakal ayo ngechat. Yo jomblo ge. Lamun nyekel HP isi di kobongna teh daek ngaji. Ini saya nambah ngaji bae heula. Bener Mang, bener. Percuma sama HP ge. Mantap. Nek dibelikan HP nang dibelikan ke bapak. Aing susah ngaji mah. Aing nama kakarek di kobong, geus di kobong bae heula nya. Sing nurut ka bapaknya. Mang. Yo dia kos nulang ka awewe. Ih, eta mah beak fusi. Aduh, cenah gitu bisa Dirasa. Siapa? Aing hayang saeutik. Kangen sama. Bisa dimarasa sih. Sing kayak balik kayak dah bae. Ulah yang balik. Kayak setahun karek balik. Saya kayaknya harek balik deui bapak ngaji mah kabel ja bisi apa gawean deui di mana. Oh, karena di kobong masih bisa ngaji nya. Bang lu ke baik ya, Mang. Aya rekan atuh. Ayo sadayana heula nya. Bang, lo balik. Oh, siap. Bawa novel ya. Salah pasang bulan sebentar insya Allah lamun bapak panggil deui atau udah ngaji bapak dibelikan HP kan HP Vivo, HP Oppo bodoh amat mah ke bapak dibelikannya jadi semua rasa di kobongan sini bisa ngaji sini udah pangkolot dari bapak sini udah enggak dulu ya Ini Mang, kamu suka HP kayak gini Mang. Ya Mang. Mang itu. Kembal kan dia. Nyara deh. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak ada Mang.